ikaze abadukurikiye kuri Vision of Umurenge TV1 tubaha mwaramutse aho bukeye tubaha mwiriwe aho bwije twebwe tumeze neza turashima Imana turakomeye nta kibazo dufite usibye ibibazo rusange biri hano hanze twavuga ngo nta kibazo dufite mu by'ukuri kandi tunagifite ariko mu buzima busanzwe turashima Imana reka mugenzi waje abasuhuze hanyuma twinjire mu makuru akantu ku kandi. Abakunzi bacu twongeye kubasuhuza tubirizaho abandi mwaramutse yuko ari kwisipanze. Dushimira abakomeje kudukorera subscribe, abakomeje kudushigikira, turabashimiye rwose byimazeyo. Ikindi dukomeza gushishikariza n'abandi kudushigikira. Bakunzi bacu mwese mukomeze mudushigikire, muzoza mutwandikira, mwandika amakomantere yuko hariya niho muntuze mu nzu yacu mu gikari nyine muzoza mutuvugishiriza natwe tukaganira. Niho abantu basigaye babonana tubasaba kuko yaravuze ngo mudukorere subscribe. Hari abantu muri mu guhura akaba mubwira ngo kandi je sindayikora kuyikora se bisabye cyangwa akabazungura gusa kandi abenshi bakigirisha ubwo se kajya gusagiza izina ngo byacana yanyu ubwo se wombwira ngo kwandikire kuri cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp cyane yacu ariko ni zibiri zizazija gusa aho uzoza ushiraho ka TV1 gusa namwe kandi ni foto rero twese tubene cyane dore ko tunahuje umwuga nawe uriya Vision of Umurenge naje gukurikirana ibiganiro byiwe ni dubu nitwigwaneho uyigezeho ukarebaho munsi iziza nko munsi yayo ho gatoya ikitwa Vision of Umurenge TV1 mukomeze mudukorere subscribe amaduba twigwaneho abagwana shaka kuko ndabona ko akagara biragoye kugira badukandire kuko ibiganiro byacu ni byabo birasa n'abanye tugiye kwinjira mu nkuru yacu. Inkuru yacu irareba cyane abantu bari kudushinyagurira. Abantu ko baradushinyagurira bakisiga none tuvuga ngo inkuru yacu irareba ku bagabo ndetse ni 5-6 bibi ahubwo ni nk'umunani abagabo. Inkuru yacu uyu munsi iri ku bagabo hakaba n'undi uri ku ruhande rwabo iwe none umugore bose ni ukuvuga ngo ubu nyine iki cyumweru cyabaye cyo kumeneka bakimena kandi bakigaragaza turatangirira ku nkuru ya Fani. Twebwe twayivuzeho yaracicikanyira iragenda iravuga ariko turashimira Nyamwiza amasimba. Nyamwiza yavuze neza ariko Nyamwiza aho tuzohurira tuzogera aho haruzoja kugushimira komeje kuba intwari umuntu wese muri iki gihugu uvuganira ubwoko uwo muntu ni intwari kazi rero Fani arikuye aragiye ngo yigize gatwigwaneho gitangaza aragiye arangize agaruke ngo yaye ngo bamukoreye ngo amahano. Ese niki cyari camujanye yaragiye se kugwana uko tutanabonye na video yashika no minembwe yagarukiye hehe kwanza nibyo ari mu kuvuga nje ndi mukubona ari ibinyoma ibyo bamukoreye ari mu kwirwa avuga ni ibinyoma iyo bija kuba hari cyo bamukoreye nimba yuko uko bimeze. Fani ntiyaragiye yikoreye amadorone gari mu gukurikira amanimero mu yandi magambo ni nkaho wari ugiye ufite nimero za drone biragupfana imurenge nduwazi hari amasengesho aremereye ahubwo bakugiriye neza kutakugirira nabi niko kari akanwa afite cyane abakomeza kuvuga ngo twigwaneho izivuga umugore wihagazeho ukura twigwaneho mu kanwa kuko ndi mukanda n'umugore wo kwigwa. Hari n'ikintu ari mu kuvuga gakoresha ngo abanyamurenge ngo banga abanyarwanda ngo abanyamurenge ngo washatswe biriya twigwaneho ntayihuriye n'indowa yawe twigwaneho ntayihuriye n'abashakwa ntabwo ari ba pasiteri nta nubwo ari n'abanyamuryango ntaco bahuriyeho ni reka twitambukire Fani ni kagashururu
iwe nikakujya wari kandi wageze ubona n'ibitaba tubageze ubona ruguru ko agashuri gutya kama kagira kakama kajana za ambaraje amashashe gusa fani wewe tugufashe kuko uri nikavoka avoka ntiziryoha wowe nikumeze mu batubabaje ndumva ko nta nico wanageraho tubabajwe n'abari abagabo ndabonone nibo bibiri zivuga ngo babagabo bibigorye iriya foto yanyu kiratubihira mu abagabo ese nk'abagabo kandi ariko se bose na fani bose ni bimwe ni bakamerewe uzi kamerewe bazayita gute kamerewe n'imyakamba naho ngabo ni ukuvuga ngo none babera ejo bakaba ubururu ejo bundi bakaba icyatsi kibisi ejo bundi bakaba ikirepe kibagira ibara uriya manyota yatangiye ari umuyobozi ntaraguca mu ijambo ariko manyota manyo wari ufite isoni jewe nabonye manyota kandi arashaka kuba yarariye amadolari ariko afite akantu kakamukomanga ku mutima wabuze aho wihisha papa ariko muri kiriya kiganiro mureke tuzabona bari kwigisha kandi tuvuga ibintu byose kamanyota tuzi isa ari kuri Nyabibugo murira bikajyanye kuri Nyabibugo isa niko yitwa igezi na nyina ni mwene wacu ntarakwigisha ni ukuvuga ngo bajyanye ababyeyi be bari hariya kuri Nyabibugo muri umuna wiwe ntaramara amezi kuri kwa kane apfuye none yagiye gushimira afite imfubyi afite n'uwo mupfakazi none karaje gushimira Neva waraye wishe muri umuna wiwe ariko karaje gushimira Neva na Gisegeti bazishimiye Gisegeti wabonye mu Burayi ko bari kumwe nabo barabashimiye ubu nyine amadrone habe n'uyu munsi drone yo bombi wabo ikicase ikica nyina nukuvuga ngo ko baje kwishimira muri bari abagabo harimo abagabo bo mu bikuba hameze ibihuru mu bikubanisha ariko bavuze n'imyaka yaje ku umunani bavuze ngo amakuru y'intambara ya ruguru ngo bazabayumva mu Rwanda nimba ari Kigali hari mu gutegwa nimba ari Gisenyi nimba ari mu Ruhengeri kuko ganumvishe bavuga ngo amakuru ya ruguru ngo bazayumva mu Rwanda twamenyaga nimba i Kigali harahindutse mu Karingi cyangwa mu Nyabibugo ariko tuvugishije ukuri ibintu biteye isoni nubwo wowe urakagara hari n'undi ngo nimba ari umunyarurambo baza nyine bamwe ntitubazi dufite abo tuzi turi abanyamurenge ariko dufite abo tuzi harimo n'ikiganiro cy'iwacu hariya kiriya cyane none se hari iwanyu ku Kabingoti basubiye ejo bundi kiriya kigabo cyafashe ijambo ariko jewe bimwe sinobigara n'ibihabutse byo kuva kera ni ibintu byahabutse kuva kera bitagira abakecuru bageze bavuga ngo ariko wa mwana ngo wapfuye uhagaze no twabonye abagabo bapfuye mwaranaboze uretse no gupfa nta nubwo muri intumbi zigishushe abantu ngo mureke kuvuga ngo ibingo ku mashanere yanyu ngo muzane mushene nta mushene dufite kuri iyi chanel niyo kandi tunayigira uwo munsi tuzabaje neza iwacu hari amahoro ukeneye ngo tuze tuvuge ngo karabaye ngo umugabo yanyoye umugabo umve tubabwira abafana bacu turi abanyamurenge tugomba kuvuga ibiri kubera iwacu nta kuntu noza kukubwira ngo kayore ngo hari umugabo wanyoye umugabo hari abagabo bagiye Burundi gushimira Neva ariko icyo kintu cyaturiye ikindi turavuga oya utaraje kubwira itaguciye mu ijambo ku majambo baba hari umugabo muri bari warokotse mu Gatumba ariko none Neva nawe ariko avuga ngo mbonye ibipfu kuva nabazi ntiwazubona ko bazaje kuvuga bakagira ariko kandi Neva ubagendeho neza abanyamurenge n'injyajya bari babinjyajya yari bazoguhinduka bari abamanyota uwo manyota ni umuyobozi w'amahoro peace yavuye n'icyo kubera tukugwanda bamwe muri abo amaburse bigiyeho nayo mu Rwanda reba manyota uwamujanye hanze manyota yavuye igoma ajanywe na padiri mu Buhinde kwiga ashike akina ibya green card arahuruka hariya hamushajije hamugize ipepe none padiri ahanze Kinshasa none manyota yaje gushimira leta ya Gisegeti murinda shima mwabagabo yoya n'ibipfu none se kurambwira ngo umuntu yo kwirengeza akavuga ngo Neva yadukoreye iki baraba zirambonera kure zageze iri haruguru mu 2020 ni ukuvuga ngo kuva ziyashitse niki zadukoreye zubatse ubuhe muhanda zagaruye amahoro hehe usibye ko mwabuza gushinyagurira abavyeyi ejo bundi abantu bo kwirengeza wabonye ikintu bakoreye abarundi bakoreye abavyeyi cyagiye bagiye iriya barabafungirana hariya mu Kamombo ariko barafata hanapfemwa n'abantu
nta mungu wose gege bapfuye ejo bundi abarundi ari bo je numva babagore ntiwabonye abagore bari bafashe barababuru je numva bano bagabo twobagaye je akababaro kabo kavuye muri za tariki batanze ngo minembwe izoba yafashwe uko bariya uko barasamba niko gusamba muzopfa nabi sinzi aho muzogwa ariko tumvishe metere Moise Nyaruga ukuntu yavuze yagarutse muri rijya rya makanika rya general makanika muzahunga amahoro Uburundi nakanyiki yarabivuze ndetse we yanabivuze baratutarana babona batarigaragaza amashusho yabo bataraje hanze yarabivuze ntiyari ari hano twari mu giterane hari ya Gidurayi aravuga ngo bamwe muri twe bazohunga amahoro nibo bira bigogi dufite bizohunga amahoro abagabo babaye ibigogi abagabo ariko nyamara ntitwanababazwa nabo cyane ibyo bakoze biriya nibihahira ndabonye bari kwifotoza bafite amadolari babahaye kugira ngo bagurisha bene wabo bagurisha abavyeyi babo biriya bintu bari mu gukora ni ibintu bitwaye murabagurishiriza ubusa mwumve tubaho ubutumwa twigwaneho ntifite gutsindwa kwa twigwaneho ni ukuvuga ngo umunyamurenga azabashize ku isi kandi nta bwoko buza bupfira gushira kandi nitunashira nawe bazaba nitunashira namwe muzaba mushize ako kanwa mufite nukubera ko twigwaneye kandi nuko twigwaneye gihari kandi tubabwiye ko kumugaragaro ti muri intumbi zishasha mwapfuye kera ayo makositime niko kuyambika wari wagera i Rwanda ukabona cyangwa handi hano ukabona byabigabo bazambika byintuze gutya bihabyamamaza niko tubafasha hari igihe nigeze kana kamukuru wanje kujya kana gatoya turagenda duca kuri place Bukavu none habona hantu nyine hamanitse amakositime y'abagabo hakaba hari twana tubiri none bagira ngo nabana nyine bagenzi bahari none bamwe bavuga ngo jambo yenu perade nukuvuga ngo ari neza ni kamasi neza ubarebe ikibagaragaza ko ari amasitati nta muntu wopfusha mwene se amaraso yiwe ngo narangiza nibuca aje gushimira uwamwishe nta muntu boba barakoze genocide akarokoka ngo narangiza wa wundi watsemze bene wabo cyangwa se abavanye ndambiriya nkambi yo mu Gatumba uriya mugabo iriya nkambi yo mu Gatumba ndango yari igisenyi ni igisenyi kuko yavuze ngo n'urwa ese kandi ikindi barimo kuvuga ngo umuntu aba represent y'abanyamurenga ninde wabatoye naya mahoro muri kutuzanira ese kandi hari ikindi kintu nanibagiye kuvuga ese uko mwirengeje mukava muri Amerika mukaza mukaja Uvira gituma mutagumye ngo mukomeze muje muminembwe bazobaze muniga ntaba amafurende wa korege muniga ntaba yagarutse atumva atabona niba mara muzoje kwakimanuka mukomeze ariko oya barakomeje baravuze ngo naba representa kubona abantu bo kwa Gisegeti barakomeje bakagera mu minembwe none tukemeza ko muzanya amahoro muri gutangaza amahoro mukifotoza byibuze muri kumwe na Semahoro cyangwa wakifotoza ari kumwe na Bigiye cyangwa na chef Muhire icyo ngico nico cyari kudushimisha naho i Burundi ni n'abanyamurenge bahari bari mu nkambi bajanywe nande na FARDC aho i Burundi nta kintu na kimwe titwanavuga cyane nabi n'u Burundi ni mwebwe mwabishiriye ni mwebwe bigogi ni mwebwe mwenyine muri kuja gushinyagurira bene wanyu n'ubwoko bwanyu kandi ikindi tugaruka no kuwundi naho hafite amaudio bari gucicikana hanze yabiciye hangaha nawe turabanza twiyama abanyamakuru turiya makado tafazari ureke kwita papa ebo n'abandi nkawe turi mu kubona kuvuga ngo kiriya kigabo ni kimeze nk'ikigori nta mugore umeze nka papa ebo abagore kwanza uzi ko kuva intambara itangiye usibye Fani Mbonye kandi nawe ari mu kuvuga ariko akavuga ngo mwari twirwane ibyo ari mu kuvuga ariko ni ukuvuga ngo abagore nta mugore utazitanga umusanzu nta mugore utazi akarengane kari iwacu nta mugore utarajijwe ishinga n'ibiri kubera iwacu ariko ko murifata mukaja kuvuga ngo kiriya kigabo kimeze nk'ikigori iyo muvuze ngo ni igipfu iwe yabaye papa boy yaravuze ngo ni umunyazura kandi akuvuga nyine intambara zo mu minembwe arazizi yavuye muri Byura ahita zino ese yavuye muri Byura ahunze
oya ese ndagira ngo yarahunze Kagame icyo gihe Kagame yarahari nimba yaravuye muri byo urahunze iki papa mwavuye muri byo uramuhunze iki papa yarahunze ndumve ariko njewe sinona kuvugaho cyane nje nakubonye kera nta mugabo wo kwambara hotaba ngo ashire ihuza umunda ngo afite inda ngo yambare peri umugabo ufite se bukwe na nyirabukwe ngo narangiza aje mu muhanda akora n'ibyo ukora izo mfundi kuzabirirwa uko wakenye ngo uri umugore wewe bakureke kubera ko wewe ufite ka yawe yihariye bakwihore turi umugore turi umugabo uri ikibura buryo ni ikibura buryo pe ariko umugore we bazamubona agatekereza iki tubabonye ko umugore we batagikinana nawe muri ino minsi asigaye yirwa akina ese burya wari waje ngo kwambika abantu wari waje mu iperereza ry'imfubyi dufite ko ari mwizanye ngo nzakwambika imfubyi oya nicyo ngicyo hari abantu barimo kwirirwa bavuga aha je nkibaza bazamutse bakaja mu minembwe bazamutse bakagerayo bazagenda byibuze banagera no kukirunga gakora afani yahageze kai papai boy karifata akavuga ngo bagiye gushimira ngo abanyamurenge ngo ntitugiraho dufatwa ngo twabaye nk'abana ngo bahemukwa tuzi ukuri papa tuzi ukuri izo mwirwa muvuga ngo yayengo president ngo yayengo Kanyiki ngo azaje kwifotozanya ngo na Kabira igihe yarahari twari dufite amahoro nubwo intambara yaturitse ari ku butegetsi bwiwe ntiyari imeze nk'iya gisegiti tuza tuvugisha ukuri ntiyari imeze nk'iya twabonye FARDC Rwanda na Red Tabara oya kandi FARDC kugira ngo tumenye ko bari abarundi ntabwo Kabira bazanye igihe cya Kabira ntabwo twabonye FARDC irasa umunyamurenge ntabwo ku buyobozi bwa gisegeti je nari mu minembwe reka ndabikubwira mayimayi nibizo zicaga abantu igihe yapfuye abahungu mu rurenge n'igihe intambara zaturitse nukuvuga ngo mayimayi yarazaga ikarasa abantu ikagenda ariko igihe FARDC yifashe ikarasa abantu ikabica ni ku buyobozi bwa gisegeti tuzatubwirwa se cyagiye abantu bapfaga ari mayimayi kabara iza ntambara z'irurenge no kundondoza iti yari mayimayi ariko igihe FARDC yafashe ikica umunyamurenge igihe Kaminzobe yapfuye hari igihe cyari kubiye ariko none Kaminzobe yaraguye nko mu Bugarama mu Rwanda none niho bamuririye none bamaye mwege se ko muri mu kuvanga ibi byose n'u Rwanda ariko nyamara baravuga bino je nabonye video y'uwitwa Makanaki so mufurere uriya Makanaki yaravuze ngo tutaki masura bagasita hapa bona guverineri uzuza batwikiriye ngo nasaba ko habageza ngo bazomutwikana nabo nimugume mugende gitwa mutakomeje ngo mugere ibaraka uriya papai boy nave muri Australia agenda agera imuvira karavuga ngo never ngo ko baraje kumushimira icyo kintu none iriya foto narayibonye nabonye iriya foto numva si nabonye iriya foto ndavuga ati tubonye nimba ni nk'imisega yambaye imyenda sinzi ukuntu twobita umuntu wese karareba iyi foto yanyu n'ubwibutso ariko se n'ubwibutso ariko mwakoze banavuze ariko bazavuga turashimira ngo kubera ngo ufatanye ngo bwo kuzana amahoro ngo biki naye mahoro ngo kandi ngo kuba ese yakoresheje yete ngo kuba abanyamurenge bakiri mu oya pana z'abanyamurenge ngo kuba ngo bataragize ngo nimba ari uruhare ngo kubera yuko ngo kugwanya ngo kuba baragize uruhare rwo kubafasha kugwanya ubutegetsi bubi bwa Kagame ese bagiye kugwanya ese icyo tubabaza Burundi na gisegeti ko baragwanya Kagame mu minembwe harahapakanye naho mu minembwe ese bagiye baza bakagwanira ku sinzi impamvu baba bari kuvuga minembwe igirana umupaka n'igisenyi minembwe ifitanye umupaka no mu Mutara minembwe iri kure na Rurambo baba bari kuvuga ngo ko baragwanya u Rwanda ko baragwanya u Rwanda bagatwika amazu mu minembwe ubwo n'u Rwanda babagwanya timuri mu gusiga mu Bugara guhera inzi ipakanye na Kamanyura mu Bugarama hanzu yahiye mwagiye gutwika izo mu minembwe nimba muhamugwanya u Rwanda mwagiye gupimanira na gwiriya ruguru ariko bano bagabo tawabagaya muri bariya harimo umugabo umwe niba bamwe bazavuga ngo ruhumuza abakoze umutwe uriya bigara uriya mumwishwa bavuye n'umwishwa
ngo nyina nimushikira kwiga ariko ingoro umuryango wabakoze mu mutwe ngo kubera ko yerekanye imirambo ya Kardeseye ni ukuvuga ngo bo bubaraye ku buyobozi bwa Gisegeti cyane kandi Gisegeti ni nk'ari umuhisi nawe manda ze ko ziregereza hazovaho haze ubundi buyobozi busha kandi ibyo mukora byose bizobaganisha ku rupfu kandi nimunaramuka mudapfuye muzoba inzererezi mu gihugu muzaba inzererezi muzoburaho mufatwa nubwo muvuga ngo abanyamurenge nibo badafatika ariko rimwe bwe mudafatika mwenyine ntabwo ari twebwe ntabwo ari twese iriya papa iboy cyakira kuroboje kariya nta nubwo kandi unakwitayeho kandi unakumva ibyo ngibyo ibyo ugenda ubimenye tipo dukurikire cyane hano nubwo mwamwumva tubabarira turabazeye dufite abana benshi cyane ikibazo si icyo ngicyo bakomeze bategere gusa bamenye ko uko bimeze kose tuzabaho mwahaguruka mwagira gute mwaja Burundi mwavi Burundi mukaja hehe gusa ko barabahema turabizi ko baba bahema ubutumwa twobagenera mwabagabo muhindukire mureke kuba twavuga ko muragurisha ubwoko ahubwo mwarabumaze ariko iriya systeme bakoresha yarashaje iriya ni systeme yashaje twarabamenye iriya systeme ngo niyo bakoresheje mu Rwanda ngo abatutsi bamwe muri bo baragurwa bakaza bicisha bene wabo none ko barazana systeme y'imyaka 30 na ngo igikoze ubu nyine ibishoboka ubu nyine twebwe tuzigwanaho umuhisi generale makanika yaravuze ngo nibirimba ngo tuzofatana ngumi kwa ngumi ariko yarahanuye ibintu yasize avuze ni amahanuzi yuzuye muzahunga amahoro kandi turabizi ko ibi muri kuvuga ibi muhamuvuga none hari isoni muzagira mu minsi iza naho twirwaneho irakomeje twirwaneho ntizoshira twirwaneho ntifite gushira kwa twirwane ni ugushira k'umunyamurenge kandi turabizi ko ubwoko butazashira ntibuzashira mwogenda bakabaha amadolari bobaha inoro bobahere Gisegeti yobaha iki mwogira gute ico muzakora cose mumenye ko umunyamurenge adafite gushira ariko bizabarangira n'abariye bizabarangira n'abamasunzuti bahagaze gakeya nubwo ubu nyine numvise ngo bampaye promotion ariko tahawe turabibona babitangaza muri leta bapadiri barahagaze baragwanira Kongo barangiye babataye indani Kongo naga numvise amakuru yo mu nyine ngo ari mu nduzemo ari indani nako ko baramucekinga hejuru y'iraranga mu nzige hanze iranga mu ntizo ahubwo u Rwanda rufashe rusha mu mamashine yabo ruberekane kiriya cyabagabo cyabaye igikondo kigasiga gikoze n'amahano kigahungura ngo kiriya kigabo kigeze ngo gukora amahano mu ntuze numvise nyine basikoviye bakivugaho biragaragara ko basikoviye ngo ni imbwakazi wowe none uri n'imbwakazi wowe uri umusegureze rero abagwanashaka bo muri hose turababwira ngo mukomere kuko intambara imyaka imaze mwagaragaje ko muri abagabo twirwaneho n'abagabo mwagaragaje abo muri bo imyaka 9 irashize numvishije umuntu uzi umuvuga yavugiye kuri Marisi TV azakunda kuvuga hejuru cyane y'intambara aravuga ngo twirwane ni igisirikare cy'umwuga bagaragaje ubuhanga bukomeye abantu bagwana batagira umupaka baho bakura amasasu bakihagararaho imyaka 9 igashira igitero cyageze cyitanga umwana umwe aho tugeze ubu nyine ntabwo ubu nyine ariho dufite ubwoba twabugize twirwaneho bakiri nk'abantu 20 umwe agatabara mu irembo rya Gahwera undi agatabara mu rya Kabingo undi agatabara ariko kuri uno munsi ntabwo badufite kandi bizo mudushinyagurira ngo barapfuye ariko turabizi ko bapfuye none se twareka gupfa baradusagariye baraduteye nta ruhare twabigizemo ariko twirwaneye irakomeye nanone barahangana n'ibitero zo mu kirere bagahangana kandi ukibaza se usibye Imana y'Umurenge natwirwaneho hari ikindi kitubeshejeho nta ikindi tusoza turakomeza gushimira twirwaneho ku ruhare rukomeye ikomeje kugaragaza igwanirira ubwoko ihesha amahoro abanyamurenge nabonye umugabo umwe wavuye ino aje gusura twirwaneho iraruguru yavugiye kuri televiziyo yitwa Mukirambi TV aravuga ngo iwe agishika ngo kuva bayeho yaratarumva imbunde
noneho twebwe iyo ngo yari ataranayibona n'amaso yiwe ngo ariko nizo munde bakoresha mu kurasa iwacu. Ariko aravuga ngo icyo ashimira cyane nuko Imana yahaye abaturage bo Minembwe umutima ukomeye, ngo baza barasa ngo akababaza ngo siko mutafite ubwoba, ngo bakamubwira ngo uzo ngizo birashuka. Nabahisemo gupfa kugira ngo abandi babeho. Twigwaneho n'abantu bahisemo gupfa kugira ngo abandi babeho. Twigwaneho n'abantu batanze ubuzima bwabo. Nimba agaciro dufite muri Kenya, agaciro mufite mwabigabo mwe muhamugenda mugahuruka i Burundi, nuko imurenge hakicitwa imurenge hatarazima. Umunsi wozima mwoba inzererezi, nubwo muri inzererezi zorengaho ntimo ako kanwa mugifite ngo muravugira abanyamurenge nuko twigwaneye ikiriyo nese ko baratuvugira iki ntaco bari kutuvugira, bazoza bavuga ko bari kwivugira, bari kwishakira amafaranga, bareke kuvuga ko bari kuvugira abanyamurenge. Ese ukaye bafite yuko ntacyo twabatunye mwatowe nandeze ntati twabatoye, ntabwo nta kintu na kimwe na kira capa ivo kiraza kuvuga ngo banyarugabo n'abandi nyarugabo bakiri muri guverinoma general mwibonewe na nuriya Darius bakiri muri guverinoma zirantambara igihe zatangiye, nukuvuga ngo baraje bashika mu Minembwe nabo bitakwira tibageze mu Minembwe. Uruhare rwabo bararugaragaje nyine nuko bari bashoboye baragukoze. Uriya nyarugabo agira amasipesi avugira abantu, ahatabariza abantu yuko bari gusenyera abantu. Ariko biriya bigabo n'ukwirirwa bivuga gusa ngo Rwanda mwavuze se abanyamurenge mukavuga akarengane kabo, mukarekana n'u Rwanda uko rwiturije, u Rwanda uko tutaranarubona n'umunsi n'umwe ruja iwanyu. Hari u Rwanda ruri kwa bamenyota kuri Nyabikuru kuko hari abanyamurenge gusa. Izo ngibyo turasaba kugenda mugatuza mukajya amafaranga neza, mukaza mureka kwitwaza izina umunyamurenge. Ndusaba n'umuntu wese ufite ikinyamakuru, mu by'ukuri bise ibintu byo gucecekana. Umuntu wese ufite ikinyamakuru byari ngombwa ngo bano bagabo bamagana. Umuntu wese ushoboye kuvuga bano bagabo nabo kwamaganwa, nabo kuvugirizwa induru, nika kujya kwaciye akayongo aho baciye abantu babavugiriza induru, aho baciye abantu babavugiriza induru kubera nibihahiranda nibihararumbwe nibigabo ariko nibihahiranda none siko bitaza biza mu kandi umuntu ukuza muri commentaire ngo namwe titwakabije taco twakabijeho abantu bafite agahinda barababaye. Nimba uri ni kigarasha, nimba uri ni gipfuce cyekana ubupfu bwawe kuko ntawoza kubugukuramo, ariko tuzatumenya kuri igipfu igihe uvuze kandi ubwenge bw'umuntu bujya bazabupimira ku magambo yiwe n'amagambo avuga. Tugana ku musozo dukomeza kubasaba gukora subscribe, like, share na comment, mukomeze mudushigikire kandi turabizi ko tuzatsinda kubera ko ntawoza utsinda uhagwanira ukuri. Tibibaho ntiwamutsinda, abantu bazabaza ibanga rya twigwanaho ngo nukubereka twigwanira idatsindwa. Tiwatsindwa uhagwanira ukuri kandi uhagwanira iwabo. Uraho ngaho umurundi wo mukayanza ngo azirukana umwana wo ku Kabingo ngo amwirukane ku Kabingo, tibishoboka ntibikunda. Ese ubundi baza kugwanira iwacu bari gushaka iki, bagiye bakagura iwabo. Umurundi w'ingozi ntiwakura umwana wo mukaringi uramukura hose nawaje ntaho gayoje, ariko wowe uzahunga usubira iwanyu. Naho umwana wo mukaringi umwana wa hehe tiwo muhatsinsura ntibyokunda araja he. Rero tugana ku musozo turabasaba gukomeza gukora subscribe, tuzavuganira ubwoko kuzageza amahoro abonetse. Amahoro y'Imana abane namwe, murakoze.